Kırgızstan'dın emgek singirgen mugalimi, el agartunun atliçnigi, bir top memleketlik ordendin kavaleri, uşul nomur 5. orta mektebine 31 yıl talba iştegen, biz sıylagan, bizdin tarihti tüzgön, Rudakov Mikhail Alekseyevich'e söz verilir. Kımbatlı okutucular, kımbatlı ata-eneler, kımbatlı bizning mekteptin bayramımızga kelgen konoktor, jana kımbatlı okucular, sizlerdi жаңы oku yıl menen kutuktaymiz. Bizdin algaçkı mektep jönünde direktor agayыңыздар толық түшүнүктүү берген сіздерге. Биздин мектебибиз, бүткүл Кыргызстанга эмес, жалпы Союз СССРге белгилүү. Биздин мектепте көп жанагы окуучулар окуп бүтүрүп, азыр ушул күндө бардык тармактарда ийгиликтер менен иштеп атышат.